Din is-sena qed niċċelebraw il-letteratura b'antoloġija speċjali li tiġbor is-16-il sena ta' ħidma waqt il-laboratorji ta' traduzzjoni li kull sena jantiċipaw il-festival. Hija antoloġija bil-Malti xogħol ta' bosta awturi Maltin li ittraduċew ħila x-xogħlijiet tal-awturi sħabhom barranin kif ġara fil-fatt din is-sena wkoll. Claudia hawnhekk kienet waħda mill-edituri flimkien ma' Keith Azzopardi u Justine Somerville. L-antoloġija ġġib l-isem fl-opinjoni tiegħi sabiħ ħafna xtaqt li kont Merkurju u tista' tat-telebeħ u tista' tinxtara mill-festival stess għal prezz speċjali ta' 12 euro. Xi tgħidilna Claudia fuq din l-antoloġija, x'inti kont fiha b'ruħek u b'ġismek? Kienet esperjenza twila imma sabiħa ħafna u ħadd pjaċir ħafna naħdem ma' Keith u ma' Justine. Imma tajjeb li ngħidu wkoll li din l-antoloġija hija iddedikata lil persuna speċjali ħafna. Dan il-festival u poeta li lejha aħna grati kemm personalment kif ukoll kollettivament. Naħseb qed tinduna diġà. U nixtieq nistieden fuq il-palk magħna lil Maria Gregganado. Tuwa ċabċipa kbira. So for our foreign friends, this anthology of 16 years of translation during the festival is dedicated to Maria Gregganado, a very great poet in Malta. And this comes as a surprise to her because we didn't tell her before. Nixtieq nirringrazzjawk Maria uffiċjalment u pubblikament. Grazzi ħafna. Jafri ma nistix, imma l-lum vera qed nisti. Daqshekk ma nistax ngħid iżjed, neħu pjaċir ħafna li kont intqajt ma' Aleksandra Finlandja u ħajjarta tiġi Malta għal Literature Across Frontiers u ma l-inizjament kienet bdiet dal-festival, insomma, laqwa li tieħdu pjaċir.